Gledate emisiju Radim, gradim. Povodom Svetske nedelje zelene gradnje, Savet zelene gradnje Srbije i Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije organizovali su forum o zelenoj gradnji u četvrtak 19. septembra 2013. godine u zelenoj sali zdanja. Forum je bio otvoren za sve članove Saveta, poslanike, predstavnike medija i pozvanih nevladinih organizacija i strukovnih udruženja. Pored predstavnika članova Saveta, forumu je prisustvovalo i troje poslanika članova odbora, Gordana Čomić, dr. Aleksandra Tomić i Ivan Karić, kao i dr. Ivana Vilotijević, zamenica sekretara za zaštitu životne sredine grada Beograda. Na forumu su predstavljeni predlozi Saveta zelene gradnje Srbije u vezi sa podrškom koju zelena gradnja može da dobije kod nas, o kojima su zatim diskutovali učesnici foruma. U skladu sa tim, u narednom periodu očekuje se dodatno angažovanje Saveta u cilju predučavanja definisanih konačnih predloga i upornost u njihovom ostvarivanju. Ove godine Svetski savet zelene gradnje postavio je temu koja naglašava vrednosti zelenih zgrada za ljude, bez obzira da li je reč o produktivnosti radnika u poslovnim zgradama, boljim rezultatima učenika u školama, zdravijim radnim mestima za zdravstvene radnike i zaposlene u školama ili boljim domovima za ljude širom planete. Tema je namerno široka i fleksibilna, nudeći savetima zelene gradnje, njihovim članovima i partnerima širok spektar mogućnosti promocije tokom Svetske nedelje zelene gradnje. Zgrade su projektovane i izgrađene iz jednog razloga, zbog ljudi. Svetska nedelja zelene gradnje 2013. je prilika da se pokaže kako zelene zgrade unapređuju zdravlje, blagodet i kvalitet života korisnika zgrada, bez obzira da li je reč o poslovnim objektima, kućama i stambenim zgradama, školama, bolnicama, tržnim centrima ili industrijskim objektima. Svetska nedelja zelene gradnje je najveći međunarodni događaj posvećen zelenoj gradnji i odvija se u oko 100 zemalja sveta pod pokroviteljstvom Svetskog saveta zelene gradnje. Ove godine u Srbiji se obeležava po treći put zahvaljujući domaćem predstavniku u internacionalnoj mreži organizacija zelene gradnje, Savetu zelene gradnje Srbije.